Ova deca ovde stradaju zbog one dece u Kragujevcu. To je jedna prokleta retorzija. Osveta, kolega, zub za zub. Koliko god bili različiti kao ovakvi i onakvi nacioni, ima tu nešto što muti razum, što ne može da se razume. Ko je kriv? Ko je prvi počeo? Odo smo daleko. Ja sve to vidim drugačije. Ja sam manjina oduvek. Navikao sam da nemam istomišljenika. Znate, voleo bih da nacija bude kao muzika. Stvar afiniteta, rafinmana, neke individualne crte karaktera. Skoro kao tramvaj, da možete da uđete i izađete na koje želite stanici. To je utopija. Tako mi se čini. Daleko je. Da sam mogao, ja bih iz svog tramvaja sišao 39. 39 i ranije, još ranije. Daleko, kolega Rap, daleko. Ja se samom sebi činim dalek, jedva se vidim. Pavle drži ruke u džepovima i očajan gleda Anu koja izlazi iz podruma. Tegle nosiljku od ćebadi, drugi kraj drži Magda, u ćebetu su dva tela. Pavle u par koraka prilazi da preuzme ćebe s mrtvom decom i dok preuzima drži Anu za ruku, peče ga njena nadlanica, ja ću, kaže, dodiruje i rukavom kaputa, obodom šešira po kosi dok se neznatno naginje. Drugi kraj ćebeta Kern preuzima od Magde i oni dižu ćebe na kola i posle ih izlače i doktor uzme da presavije ćebe na pola pa na četvrtinu i pruža Gani kao zastavu sa kovčega heroja i ponovo se dodiruju, sada sa obe ruke dok ostali gledaju. Francika je stavio ruke u kaput, Kern oslonjeno lotre, Klara na pragu kuhinje, Magda tupavo spuštenih ruku pored dugačkog tela i kratkih nogu. Upravnik Rap namršteno prati ono što je opasno, a opet dozvoljeno. Naređenje da doktor Simeunović ne sme da ulazi u bolnicu i on je to naređenje izvršio. Šta ovde u dvorištu može da se dogodi? Ništa nije rečeno i on ovo i ne mora da gleda. Okreće se i ulazi u kuhinju. Ana se isto okreće i odnosi ćebe. Idemo, kaže Francika. Doktor se penje na kola. Drhti. Osjeća da mu se dijafragma podiže i da se guši. Ja sam ovde video, ako vas interesuje, problem njegove nemoći, doktorove nemoći u jednom preuzimanju. Jer imate nezgodan moment da građanska država nestaje i vaspitanjem onih koji su u građanskoj državi modifikovali te ljude koji sad imaju tu nemoć da gledaju kako sve nestaje i kako sve biva preuzimano od nekih drugih ljudi, ali se suštinski ništa ne menja. Ti koji preuzimaju nastavljaju da žive istim životom kao ovi od kojih su oni to preuzeli. Dakle, negde čak i njihove žene uzimaju. Ima jako puno slučajeva da su Nemice odustajale od toga da su Nemice samo da bi nekako opstale dalje. To je bila asimilacija tiha nakon Drugog svetskog rata, nemačke manjine. Dakle, jedna nemoć da se prihvati nešto što je nelogično. To je čovečji problem. Slučajno u Tibingenu sam bio 1993. godine i tad sam upoznao, bio sam kod naših Srba, gost na nekoj tribini, čija je tema bila rat na prostorima Jugoslavije, koji je tada buktao. I onda me jedna gospođa, koja je inače doktor filozofije, Zorica Papadopoulos, pitala da li hoćeš da upoznaš Nemca koji zna srpski. Sam prvi put čuo da tako nešto postoji i otišli smo u jednu kuću u Tibingenu kod profesora Friedricha Bindera i on mi je pokazao da je neverovatno stvar da svakog dana dobije iz Beograda politiku, on se pretplatio. I on je bio rodom iz Budisave. Budisave je selo pored Novog Sada i tako sam fascinantno upoznao čoveka koji uveče sluša Radio Beograd u 10, večernje vesti, čita politiku i onda preko njega sam upoznao ceo taj svet podunavskih Nemaca i to je za mene bilo kao neka vrsta Atlantide. Nešto potpuno nepoznat svet. Recimo, kada sam bio ovde u Vršcu u crkvi Svetog Gerharda, to je za mene ostavilo veliki utisak. Jer ovde u crkvi Svetog Gerharda sam video tu prazninu. I šta znači kad se nešto, kad jedan narod koji je sazidao, koji je podigao svoju kulturu, kad nestane, jednostavno ode
ode sa tog prostora. Onda me to podsjetilo i da nešto srpsko. I to je možda pitanje, odgovor na vaše pitanje, otkuda to. Mnoštvo tih asocijacija, mnoštvo pretpleta. Evo recimo crkva Svetog Gerharda u Vršcu, koji sam bio pre 2 godine. Evo, sad ću vam pročitati kako sam ja video vašu crkvu. Tad sam prvi put ušao u njoj. I kako mi se to posle povezalo, to pitanje odsustva. Ispred katoličke crkve Svetog Gerharda dočekuje nas sveštenik Laslo. Iznenađen je što su sigurnosne rešetke zaključane, pipa se po džepu, traži ključ. Kod majstora je, kaže i otrči negde iza skela koje su podignuti uz pripratu. Unutra, kada ubrzo uđemo, otvara se gotska špilja. Stubovi se dižu visoko do tornjeva gde se dodiruju gotskim lukovima, a tanki lukovi se ređuju u dubini crkve kao sastavljeni vrhovi drvoreda u perspektivi puta. Prozračnost gotike čini crkvu još većom. Da su drugačije postavljene, klupe bi ličile na tribine nekog stadiona. Na polici kod amvona poređene su sveske sa melodijama i tekstom crkvenih pesama. U raznim su bojama, ali samo na 2 jezika, hrvatskom i mađarskom. Onih koji su ovu katedralu 1863. podigli, više nema. U praznim klupama sedi praznina koja je ostala za nestalom kulturom. Čini mi se da je sva zapremina ove izdužene hrišćanske špilje ispunjena odsustvom. Prva asocijacija su mi srpski manastiri na Kosovu iz 13. veka. O čemu oni svedoče? O civilizaciji koja su u jednom trenutku istorije uzdigla i tada je sagradila svoje belege i posle se premestila negde drugde. Srpski narod je otišao, ostali su tragovi njegove kulture. Nemci u Vojvodini su 250 godina gradili svoju kulturu i ona je u jednom trenutku prekinuta. Ostale su samo prazne crkve. Da li taj nestanak graditelja spaja Gračanicu i katedralu Svetog Gerharda? Da, kažem u sebi, ne osjećajući potrebu za sumnjom. Te 2 crkve spaja neka zajednička sudbina. Jedna je pravoslavna, druga katolička, jedna na jugu, druga na severu, ali obe su ispunjene odsustvom. Eto, to je ta asocijacija koja mi je bila, koja je možda odgovor na vaše pitanje. Paralela je jeziva, to je ono što sam rekao, da ako on ne nauči prošlost, morat će da je ponavlja. Tragovi koji neki narod ostavio, recimo mi u Hrvatskoj, mi na Kosovu, bit će se njima ono što se desilo Nemcima. Posmatrajte Nemce ovde i vidjet ćete kako će to izgledati u budućnosti.